Nyemerera mbere yuko nkugezaho izi update ngusomere itangazo rya Wazalendo. Wazalendo ihora ikomeye abarwanyi b'abanyekongo baharanira inyungu z'igihugu. Ba Wazalendo basohoye itangazo rivuga riti bashoboye gusenya umubare munini w'inyeshyamba za M23 muri Biriba, umudugudu uri mu kibaya cya Ruzizi, aho ingabo z'u Rwanda na M23 zagerageje kwambuka kugira ngo zigere Uvira ku ya 18 ndetse na 17 yewe na 19 Werurwe 2026. Abarwanyi b'abanyekongo baharanira inyungu z'igihugu ba Wazalendo bafashe ibikoresho byose by'intambara birimo imyenda n'ibiryo. Urubyiruko rwo muri ako gace kandi rwabonye amafaranga yari akenewe yo guhamagara no gutumanaho n'abayobozi. Ingabo z'u Rwanda zahunze nk'uko Wazalendo bitangaza, ngo zahunze aha hantu. Abarwanyi ba Wazalendo baharanira inyungu z'igihugu bazwi ku izina rya Wazalendo bavuga ko barwanyije ingabo zibarwanya. Iyi mirwano ni imwe mu ngingo z'ibibazo bikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kivu y'Amajyaruguru, gukomeza gushyira igitutu ku mitwe yitwaje intwaro mu turere twinshi, mu turere twa Masisi, Rucuru na Warikare. Umutekano ukomeje kurangwa n'ibikorwa bikomeye bikorwa n'ingabo zo mu gace zishinzwe kurandura cyangwa se kwirwanaho zikuraho M23 zishyigikiwe na FARDC, ingabo zirwanira ubutaka bwa Kongo cyangwa se ubutaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Generali wa Wazalendo Guidome Mwisa arimo gukora ingendo nyinshi zo gushyikiriza ingabo ze zirimo guteza imbere akarere. Ubutumwa bwe burasobanutse cyane: gukomeza kuba maso no gukomeza gushyira imbaraga mu kugarura umutekano urambye. Nubwo hari imbogamizi zikomeye, aba Wazalendo bakomeje kwitwara neza. Intego yabo yibanze ari ukurinda abaturage no kurengera ubusugire bw'ubutaka. Ku rugamba ubushake buracyari bukomeye cyane. Ingabo zirimo zemeza ko zigamije kurangiza ubutumwa bwazo no kuzana amahoro arambye muri aka gace k'igihugu. Ndetse benshi bavuga ko Wazalendo yasubije inyuma umutwe wa M23 kandi iri kubikora neza. Tugiye kugaruka ku byavuzwe kuri Joseph Kabila ndetse n'ibyo yatangaje. Byonda kuri iyo like ndetse na sabone. Mwiriwe cyangwa se mwaramutse bitewe naho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kumvikana imirwano ikomeye, imirwano tugiye kugaruka mu buryo burambuye. Twibaza tuti ese ni igiki kigiye gukurikiraho nyuma y'ibitero bikomeye byongeye kumvikana mu bice bitandukanye bya Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isi n'amahanga bongeye guhaguruka bamagana ibitero umutwe wa M23 uri kugenda ugawa muri Minembwe ndetse na Uvira, ukabigereka kuri leta nk'uko amakuru adushikaho abivuga. Byose turagenda tubigarukaho ndetse twibaze tuti ese ni igiki cyaba kigiye gukurikiraho nyuma y'uko M23 yaje gukubitwa inshuro ndetse bagafatanwa intwaro. Ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjiye muri iki kibazo cy'imirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bafashe icyemezo cy'uko bagomba guhagarika iyi mirwano ndetse bakaba basubiza ubuzima busanzwe mu baturage, dore ko abaturage bo mu Minembwe bakomeza gutakamba bavuga ko ubuzima bwabo buri kujya mu kaga, ndetse bigashyira ihurizo rikomeye kuri leta nyuma y'uko M23 ishinja leta ko ariyo nyirabayazana, nyamara leta nayo ikabihakana yivuye inyuma. Turabigarukaho mu buryo burambuye ndetse turebe ibyo FARDC yatangiye gukora nyuma yo gufata abasirikare bakomeye b'ingabo z'umutwe wa M23 mu gice cya Uvira cyangwa se mu gisagara cya Uvira. Icyo ngusaba nyaboneka ni ukunkandira like nyinshi ukibuka sabone, ukibuka n'akazugira ka mbere, ubundi tukajya twibanira muri update
updates zitandukanye zigaruka ku mutekano, diplomasi ndetse na politike ku ruhando mpuzamahanga, dore ko hari byinshi bikomeje kuvugwa cyane mu mirwano igaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma y'uko imirwano uko ikomeza kugenda ifata indi ntera, benshi bemeza ko iyi mirwano itazigera irangira, nyuma y'uko isi n'amahanga bemeje ko iyi mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo ihangayikishije abaturage kuruta ibindi byose. Tugiye kubigaruka mu buryo burambuye rero ntagutindiye, nyemera duhere mu bitero bivugwa mu gisagara cya Uvira hongeye kugaba ibitero, ndetse turaza no kugaruka kuri Kabila yavuze ku by'ikatwa rya DRC Congo no kuba mu bice bigenzurwa na FC23 naho bishobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane nk'uko benshi bagenda babivuga. Abayobozi batandukanye aba FARDC bo batangiye rwose kuba bafata abasirikare ba M23 bakabishyira mu kigo cyo kugira ngo babereke uburyo bagomba kwitwara. Ni nyuma y'uko FARDC yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ndetse za kajugujugu zitagira abapilote mu bice bitandukanye bya Minembwe. Ni nyuma y'uko ihuriro rya Forever du Congo, Alliance Forever du Congo rikorana na FC23 mu kurwanya ubutegetsi bwa Kongo. FC23 irashinja ingabo za leta ya Kongo kugaba ibitero by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu duce turimo abaturage muri Minembwe. Patrick Muyana wadaciye ku ruhande ati icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. M23 murayimenyeye ko ikomeza kutugerekaho ibyaha kugira ngo ibeshye isi, ariko ibyo byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihaguruka. Muraza kumva ikiganiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiranye n'umwe mu banyamakuru bacu. Itangazo ryo kuri iki cyumweru tariki ya 22 Werurwe 2026 ryavugaga ko mu ijoro ryakeye ingabo za Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bazo barashe mu duce dutuwe cyane n'abasivile mu misozi ya Gakenke, Karingi no muri santere ya Minembwe. Ni nyuma y'uko FC23 ivuga ko ibyo bitero byahitanye ubuzima bw'abantu ndetse binatuma abandi bava mu byabo kandi binangiza ibintu byinshi harimo n'abasirikare ba M23. Muri aka kanya muri amasaha y'igicamunsi rero ku igenekerezo ry'itariki ya 23 z'ukwezi kwa 3 sore 2026, iri tangazo ryakomezaga rivuga ko M23 nayo yahuye n'uruva gusenya yiciwemo abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho bihagije. Narumva ko nacyo ni ikibazo kuri bo. FC23 ivuga ko yereka ibyabaye abaturage ba Kongo kubera ibyo bitero bikomeje kubibasira bigakorwa buri wese areba ndetse n'umuryango mpuzamahanga, ariko ngo umuryango mpuzamahanga bakawushinja ko ushyigikiye leta mu gukomeza kugaba ibitero kuri izi nyeshyamba ndetse n'abaturage. Ntacyo rero ingabo za Kongo FARDC ziravuga kuri ibi bivugwa cyane na FC23 cyangwa kuri ibyo bitero. Gusa ku ruhande rwa guverinoma Patrick Muyaya we ku rubuga rwe rwa X n'undi hahoraho updates zitandukanye, yatangaje ko ibyo bitero bigabwa n'umutwe wa M23 ukica abaturage warangiza ukabyegeka kuri leta kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihaguruke. Ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ziherutse gusaba abarwana muri Kongo guhagarika ikoreshwa rya drone z'ubwiyahuzi nyuma y'ibitero byagabwe Goma bikica umuyobozi wa UNICEF n'abandi baturage b'abasivile. Ihuro FC23 naryo ryigambye kugaba ibitero byagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu minsi ishize. Urumva rero M23 nubwo igira abatagatifu nabo bagaba ibitero nta kintu bitayeho. Ese haraza gufatwa izihe ngamba dore ko M23 nayo bayishinja ko nayo igaba ibitero? M23 yo ikomeza kwigira bere ndetse inanabihakana rwose ivuga ko ngo ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyo nabyo bigateza ikibazo gikomeye. Abandi bati rero nabyo bishobora kuzaba icyo twakwita inkuru ku isi ndetse no mu mahanga. Kandi turagaruka kuri inkuru igira iti Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza 2019 yavuze ko ibihe iki gihugu kiri gucamo
kiganisha mu gucikamo ibice gusa, ahubwo gishobora kugera ku rwego rwo gusenyuka burundu. Bavuga igihugu cya Congo ni mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru La Libere Belgique ku wa 20 Werurwe mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi uherutse kuberamo igitero cya drone cyahitanye abantu 3 barimo n'Umufaransakazi wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Joseph Kabila yabajijwe niba atekereza ko icyo gitero cyari kigambiriye kumuhitana, avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamugize igipimo ko kandi ariko bimeze no ku bandi baturage batuye mu bice bya Masisi n'ahandi. Joseph Kabila atangaza ko rwose yanarashwe, ati iperereza riracyakomeje ariko ndacyafite icyizere ko nzabaho nubwo aka kanya ndi muri tije. Kabila wahaye ubutegetsi Felix Antoine Tshisekedi nyuma agatatira igihango cyo kwicwa ndetse ngo akahita akatirwa n'igihano cyo kwicwa n'inkiko za Repubulika Demokarasi ya Congo, ndetse akamburwa ubudahangarwa bwose ashinjwa gukorana n'umutwe wa FCM23. Ubuyobozi rero n'ubuyobozi butandukanye bunini bwo mu burasirazuba bwa Congo yavuze ko icyo ntacyo bimutwaye rwose nibamufata ngo bazamwice. Ati ndatuje cyane rwose, aho njya hose abayobozi barantinya. Uwahoze ari perezida wa Kabila, ariko icy'ingenzi ni uko igihugu cyacu n'abaturage bameze ugereranyije n'ibyo twasize muri 2019 ubwo twashyikirizaga ubutegetsi Felix Antoine Tshisekedi. Joseph Kabila rero ni umwe mu bantu bongeye kugarukaho mu itangazamakuru ko drone zaba zamaze kumurasa. Joseph Kabila yavuze ko kandi akunda kumva abantu bavuga gucikamo ibice, burakanizasiyo cyane cyane no ku butaka bwako, ariko we abona icyo yise sundanizasiyo cyangwa gusenyuka burundu kw'igihugu cya Congo. Ati hari byinshi bisa hagati y'ibiri kubera muri DRC n'ibyatumye Sudani isenyuka. Yavuze ko hari ibimenyetso ko ibiri kubera muri Congo nibatabisobanukirwa neza bashobora kwisanga mu bibazo badashobora kugenzura. Kabila kandi yibukije uburyo bwa 2001 bafashe icyemezo cyo gushaka amahoro mu gihe igihugu cyari mu ntambara zikomeye, ashimangira ko n'ubu bishoboka. Ati twabibwiye ubwacu ko tudafite ibisubizo bishoboka ibihumbi, twari guhitamo kuguma mu ntambara cyangwa tugashaka amahoro. Twari bato ariko ndatekereza twari abanyabwenge kurusha abakuru b'ubu ngubu. Bwavuga Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko muri iki gihe abayobozi bariho bahisemo inzira y'intambara aho guhitamo ibiganiro. Anenga ubutegetsi buriho i Kinshasa, abushinja imiyoborere mibi no kudaha agaciro itegeko nshinga. Ati itegeko nshinga ni iki? Itegeko nshinga Kinshasa ntirikozwa, ndetse rwose Perezida Felix Antoine Tshisekedi byo ntabikozwa, nyuma y'uko uyu Kabila akomeje kumushinja ko ngo yaba yamugabyeho ibitero ndetse akaza kumuhitana nk'uko amakuru agenda atugeraho abivuga. Ese koko Kabila yaba yarongeye kuraswaho nk'uko nawe amaze kubyitangariza nk'uko mubyumvishe mu byo yagiye atangaza? Benshi bati Joseph Kabila w'icyo ashaka ni ugukomeza gufasha inyeshyamba z'umutwe wa 23 gukuraho ubutegetsi buriho burangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi kugira ngo abujyeho.
Ese koko birashoboka ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ashobora gukurwaho hakajyaho undi nk'uko amakuru adushikaho abivuga? Joseph Kabila ashyigikiye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukurwaho kandi bugakurwaho vuba na bwangu. Ibi bituma benshi bibaza bati mu by'ukuri Joseph Kabila umwe mu bagaragaje ingingimira z'ubuyobozi buriho ubu ngubu ndetse akavuga ko adashaka ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi, ni iki cyaba kigiye gukurikiraho ku buyobozi bwe? Abantu benshi baravuga bati uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yafashe iya mbere avuga ko ibi bintu bidakwiye namba, ndetse atanga ubutumwa ko indege zose za drone zigomba guhagurutswa zigahiga uyu mugabo mpaka zimuhitanye. Ni nyuma y'uko umutwe wa FCM23 urwanya ubutegetsi bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje mu ijoro ryo kuwa 21 rishyira kuwa 22 Werurwe 2026 ko ingabo za leta nabo n'abafatanyabikorwa bagabye ibitero byibasira ibice bitandukanye muri teritwari ya Fizi bihitana n'abasivili. Umuvugizi wa FCM23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibyo bitero byagabwe hifashishijwe drone za kamikaze, aho zarashe ibisasu mu bice bya Gakenke na Karingi no muri santere ya Minembwe muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Yagaragaje ko ibyo bitero by'ingabo za leta ya FARDC nabo bafatanya byagabwe nta bushobozi bituma byibasira rero n'abasivile bikomeye cyane, bamwe na bamwe basiga ubuzima. Ati izo drone z'ubwiyahuzi zagabye ibitero ku baturage buhumyi birica n'abaturage ndetse n'abasirikare bacu. Gusa yemeje ko nta basirikare baba baguye muri ibyo bitero. Yakomeje agaragaza ko ibyo bitero byagabwe mu bice bituwe cyane n'abaturage, bituma rero abenshi bashaka ahandi baba bimukiye kandi bibatera ihungabana rikomeye. Yasabye abanyekongo kuba maso kuri ibyo bikorwa by'ubwicanyi bibasira abasirikare ndetse bidasize n'abasivili. FCM23 iraharanira kugira ngo irebe ko yasubira inyuma byibura amahoro adapfuye abasirikare benshi bayo nk'uko amakuru atushikaho abivuga. Ese koko M23 yabiri gutsindwa urugamba nk'uko twagiye tubitangarizwa n'umunyamakuru n'imboni zacu ziherereye ku butaka bwa Kongo? Bemeje ko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zongeye kugaragaza imbaraga nke ndetse no gutsindwa urugamba mu buryo bugaragara. Gusa benshi bemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragara nk'imirwano itazigera irangira, ndetse nta n'icyizere iri gutanga ko amahoro n'umutekano bizagaruka ku butaka bwa Kongo nk'uko mbere benshi babibonaga nk'igisubizo. Muri aka kanya zimwe muri update zitugeraho zemeza ko imirwano yakomeje kugenda isatira umujyi wa Goma nyuma y'ubwoba bwinshi bwagiye bugaragara mu bice bigiye bitandukanye bya Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'amahanga yagiye akomeza avuga ko iyi mirwano iri kubera ku butaka bwa Kongo ihangayikishije abaturage, kugeza ubwo isi n'amahanga bose bahagurutse bamagana ibitero bikomeje kugabwa muri ibi bice. Nyuma y'uko rero imirwano ikomeje, nyuma y'uko isi n'amahanga bongeye guhaguruka bakavuga ko barambiwe kumva imirwano itarangira cyane cyane ku butaka bwa Kongo igenda igashyira abaturage mu kaga, bisa naho ari nko gushotorana hagati y'impande zombi, dore ko hafi ya bose bitana ba mwana. Ibi nabyo rero benshi mu banyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru bikomeye byabigarutseho bivuga ko hakwiye gufatwa izindi ngamba zihambaye zo kugira ngo barebe uburyo amahoro n'umutekano byagaruka. Ese koko bizakunda? Dore ko benshi bavuga ko ari inzozi zitazigera zigerwaho na gato, kubera ko isi n'amahanga bose bahagurukiye mu kugaragaza ko ibitero bikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo bibangamiye abaturage ndetse n'isi muri rusange. Ese mu by'ukuri ni igiki cyaba kigiye gukorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, dore ko abaturage n'abakurikiranira hafi by'intambara ku butaka bwa Kongo badatinya kuvuga ko byose babishyira ku mutwe wa Lieutenant Colonel Wiringoma wapfuye agatangira kuba yatuma M23 ishaka kwihorera nk'uko amakuru abitushikaho abyemeza. Avuga ko M23 yarambiwe
iyi mirwano kugeza ubwo yatangiye gufata icyemezo cyayo cyo kuvuga kiti reka natwe twihorere, reka tugabe ibitero kuri leta mpaka tuyikuyeho. Ibi nabyo rero benshi babigarukaho bakavuga ko byose byabaye mu nyungu yo gushakira M23 igisubizo, kandi igisubizo kiganisha kuri bo kuruta gushaka inzira y'amahoro. Ese hazakorwa iki kugira ngo inzira y'amahoro yongere ibe inzira abantu benshi bifuza? Benshi bavuga ko ibikomeje kubera ku butaka bwa Kongo bisa n'inzira abantu benshi bifuza kuva kera, inzira yo kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, ariko muri aka kanya bose babona ko amahoro n'umutekano kugira azagaruke ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizasaba imbaraga zihambaye. Ni nyuma y'uko n'ubundi imirwano yo yakomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Isi n'amahanga rero bahagurukiye kwamagana imirwano itagira aho igarukira, dore ko aka kanya ibivugwa ku butaka bwa Kongo ari byinshi, cyane cyane bigaruka n'ubundi kuri iyi mirwano igaragara mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse abenshi bemeza ko iyi mirwano ishobora kuzafata indi ntera mu gihe hatagize igikorwa. Ni nyuma y'uko kano kanya bamwe mu bayobozi batandukanye rero ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bafatwa amatekwa nk'uko amakuru adushikaho abyemeza. Ese M23 yo iraza gukora iki nyuma y'ibi bitero, nyuma y'izi ndege zikomeje kugenda zibasira abaturage muri Minembwe, dore ko Minembwe hakomeza kumvikana imirwano ndetse n'ibitero bikomeye bikomeje kugenda bihitana abatari bake nk'uko M23 ibitangaza. Gusa FARDC yo ntikomeza kugenda ifata ibice gusa, ahubwo iragenda ifata n'abaturage ikabashyira mu buzima bwiza, ariko M23 yo ikagenda ivuga ko nta buzima bwiza ishyiramo abaturage. Ni nyuma y'uko ibi bitero byakomeje kugaragara mu bice byegereye Minembwe, naho FARDC ikagenda yifatira ibice ikagenda ibyishyiraho cyangwa se ikagenda ibifata nk'uko amakuru adushika abyemeza. Mu by'ukuri amakuru cyangwa se amasimbi yacu aherereye mu bice bigiye bitandukanye yemeza ko imirwano uko ikomeza gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni nako n'abandi bakurikiranira hafi iyi mirwano barimo abasesenguzi bakomeye bagiye bagaruka kuri iyi mirwano, bakavuga ko hakwiye gufatwa ingamba nzima kandi ingamba zishobora gutuma amahoro n'umutekano bigaruka ku butaka bwa Kongo. Ubwo bemezaga ko ibikomeje kubera ku butaka bwa Kongo bihangayikishije abanyamahanga cyangwa se abakerarugendo aho baturuka mu bice bigiye bitandukanye baje hano ku butaka bwa Kongo gushaka icyo twakwita indonke cyangwa se gushaka amabuye y'agaciro. Muri aka kanya rero Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gusimbuka urupfu Joseph Kabila abaze nta kinya, niko benshi bagiye bavuga ati Joseph Kabila igihe kirageze ngo nawe abe umwe mu bakandida bagomba guhitanwa na drone. Ubwo ni bamwe mu babyemeza bavuga ko Joseph Kabila nyuma y'uko agaragaje ingingimira ndetse no kugaragaza ko akomeje kugabwaho ibitero na leta, yatanze ubutumwa avuga ko ngo leta yaba yaramuhize bukware ndetse inamugendaho runono kugeza imuhize, ndetse aka kanya ngo akaba yarasimbutse urupfu aho yarashwe ku kaguru k'iburyo. Ubwo yabitangarizaga bamwe mu bakurikiranira hafi iby'iyi mirwano, bemeza ko utwa Joseph Kabila yatanze ubutumwa ndetse yemeza isi n'amahanga ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo itazigera irangira, ahubwo kurangira igihugu cya Kongo kigomba gusenyuka. Ariko benshi mu basesenguzi ndetse n'abacukumbuzi bavuga ko gusenyuka kw'ibi bikorwa cyangwa se kugaragara cyane cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23 bivugwa ko M23 nibireba nabi ishobora gucikamo ibice bibiri bitewe n'uburyo intambara ikomeje kugenda igaragara mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bishobora no gushyira rero igitutu gikomeye ku mirwano ikomeje kugaragara, dore ko n'ibihugu mpuzamahanga byemeza ko iyi mirwano yagakwiye guhagarara byanga bikunze, ndetse benshi bemeza ko uko imirwano ifata indi ntera ku butaka bwa Kongo bibangamira abaturage, kugeza ubwo na bamwe bafashe icyemezo cyo gufata iya mbere mu kwamagana ibi bitero bikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ese mu by'ukuri iyi mirwano izarangira gute? Reka dutege amaso turebe iherezo ry'ibi bitero ndetse n'iyi mirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abenshi bemeza ko bishobora kuzaba ikibazo gikomeye ndetse no guhagarara kw'iyi ntambara bikazasa naho bigorana.